RV in Lisu sete nalo seketiaso timni timu kwa tiama apa mai zanzabu ajisu te khwa ni zai ti khwa khu zo chami kwa bi ti phawati tiamu ngama Vatican lophu mungliama philiama chu ngalo Italy kwanya iji mushishi lophu thimali thima mawale ho mashule ho amyache tozo mangalo kulinga mawuni lophu thimali thima athengai mi tule ho sile ho do jwa mangalo tuli phyo tyama shivute halina ma byu Italy kwa tyama pa chebu li sethu sine Italy kwa jwa ma lophu thimali thima wale ho na ma byu sethu ko kulinga mi edi te to hi ha li chi hi kwa bi edi te to hi ha ngwa ku khote dile ho sile ho do muncha phulya mangalo endi ti to hi ha shitsati khote Italy kwe te kwe lu kwa wati thiwali jikama ngalo Italy kwe kwanya dile ho sile ho do amya che jwa ma wuni kwe khu kwa jwa ma lophu thi mali thi ma komale ma chi khati khali ti kha ma wali ho ma shule ho amya che jwa ma wuni la so amya ngai mi se mya guli shilya ma mi amya che to jwa ma ngalo komale ma chi wa khu hi bi mi ne sini so hi amya te ngai mi pi ka ma ngalo wusa do shu do cha phyu su ti pha bwa bi ti ma bo te ngai mi Italy kwe kwa bi ka do kusni Budu tuhi kwa kukama mya ro jwa ma ngalo Kolibi Katoliko so te hovu mutiama ti phawati te nizoliama amyache tozoliama ngalo ti phawati tiama mungama Vatican lo phute mez phangama Napoleon li Messi khwa med khwaliama wuni ti phawati tiamu Vatican lo phute saiti khwa wa nama bu amyache setwa ngalo kolingai mi ti phawati tiamu Vatican lo phunya ule yis mu mangama wuni amyache shadu mudu tozwa ngalo lophe khu kwa tyama pa shebu ngai mi amyache shado muto to zo ma wuni zado do bi tiago amyache shata mate lomo ata ma ngalo kulinga ma wuni khu zo te khobu mu tyama ti phawati nya ti phawati tyamu Vatican lophe te sai wa nama byu medu messi nama byu endi ti tu hi ha satsati khote Austria kwa tyama Jesus zabute diama wuni Austria kwa tyama Jesus zabungai mi ijata jama wuni ti phawati tiamu Vatican lophyute chai ti khwa waliwa Vatican lophyute chai ti khwa ti phawati tiamu chai ti khwa tia ku ngai mi Italy kwanya ma wali ho ma shele ho do amya shito zo mate lomo ta mangalo endi te tu hi ha li chati khote chai ti khwa Italy kwa duli ho si le ho do amya shito zo ma lomo ta mangalo komali ma chi ti phawati tiamu ngama Vatican lophyute ngai mi chai ti ma jisubuli chai ti khwa dulam silama wuni ti phawati payas ku ngai mi Vatican lophe kwa bi nibe mu kwa tia kwa kulinga ma wuni Vatican lophe de chujo subuli amya chudula silama wuni ti phawati li chai ti khwa pinti kwa tiama Jesus zabute diama wuni ijata jana ma bu diama wuni pinti kwa tiama Jesus zabu ngai mi ti phawati diama ti di khute khorusin chai ti khwa me duja si ma wuni Vatican City Vatican lo phede chai di khwa ti phawati chai di khwa tia mungli wa endi te tu hi ha shitsu khote Vatican lo phe kwa bi pidi kwa tia ma Jesus zabu me junya Italy kwa bi la jiwa ko thi che kwa Italy kwa tia ma me junya ti phawati tia mu Vatican lo phede chai di khwa me du me si la ma wuni ti phawati tia mu chai di khwa mungli wa ti phawati nya mine lu kwa khu cho udu nga si Italy kwa tia ma ti phawati nya amya che shadu mudu tozo ma ngalo ti phawati nya chopa thiwali bi amya kho sojo setya ko Italy kwelo me buli ti phawati tiam nga ma Vatican City te me du me si ka ma musha ma wuni ti phawati nya sa ti khwa Vatican lo phute sai ti phawati tiam na ma bu amya che setwa ma ngalo thule bi ti phawati nya Vatican lo phu iba kwa ngwa chi hi kho tia ka ma ngalo ti phawati nya Vatican lo phe ba kwa tia ka the bedu thon hi le bi amya che shadu mu du kwa tia sin timni tim kwa tia ma khu zo te hovu mu sin ha ti pho kwa vumla na ma bi hovu mu tia ma nga lo thimanya ti phawati tia ma nga ma Vatican lo phe te Italy kwa lo me buli endi ti thon hi ha shi su ko the messi me de la ma chu nga lo na lo khro glaso ajisu te khu shamu wa